парковкаға қойдым. Парковкада 14.84 көрсетіп тұр да. Чуть-чуть перезаряд. Так. Задний ходқа салып отырмын міне. Аккумулятор моргает. А там 15.74. 15.75 көрсетіп тұр. Міне. Задний ход. Потом нейтрал. Вот нейтрал, да, кішкене более-менее нормально. Потом драйв, D. Вот здесь нормально. Каким-то образом вот на задних, ох, блин, задний ход-то RD 15.72. Вопрос, почему? Мынау генератордың штекері. Бізде схемада 4 кабель келеді. Біреу силовой прямой 140 амперлік. Потом первый у нас вот этот желтый красный қараңдар минус болып тұрады. Машина оталғаннан кейін қайтан плюс болып кету керек. Мынау серединеде тұрған ол возбуждение 15 клемма деп айта қояйық та, гауге, да, получается. А бұл Alt S постоянка, да. Енді қараңдар. Когда свап істеген кезде, может, оларда не қылмаған шығар. Вот үшеу келеді. Мен мынаны іздедім. Вот этот постоянный белый провод или на возбуждение, да? 15 клемма. Енді мына жерде мынандай қызық болып тұр. И келеді да, бір-бірімен соединяется. Типа это 15 и постоянный сияқты, да? Ладно, допустим. Но куда идет дальше? Итак, посмотрим. Деп орысша сөйлеп қояды дейді. Қараймыз. И тарсында штекерге келеді. Міне. Это штекер. Штекер бізде. Ну, допустим, көтінен кері санағанда 3-ші пин, да, міне. 3-ші пин. Енді біз противоположный жағында 3-ші пин, да. Қараймыз, міне. Мынау. И мынау келеді да обратно. Салонға да кетпейді еш жаққа. Міне. Ешқандай қателескен жоқпын, міне өзі. Олай келеді. Короче, міне. Обратно. Туда уходит. Думаю, осы шығар деп ойлап тұрмын проблема. Мен қазір мына жерден қайтадан кесемін. Отсоединяю. И мына жерге 15 клемма басқаша берем. Короче, походу победа. Аккумулятор свечан, да? Бля, прибор, да? Потом уника или вот так где-то, в общем. Все. Задний ход салам қазір. Все. Ешқандай моргание. И перезаряд никакой нет. Все идеально. Задний фонарь работает.